Dance Record studiyasi taqdim etadi. Hürmetli millettaşlar, İmanımızga Qaytık isimli bu zor konsert Respublikamız şehirlerinde zor oңuş bilen uzdı. Әлі көптен түгілгіне bu konsert Түбән Новгород өлкәсінің Сергаш районы Камкины ауылында да болып uzды. Анда аны Мәскәүдә яшаучы академик Баязитов Рәшид Жапбар улы оештырды. Biz anığa bunun için şiksiz rahmetlerimizni bildiremiz. Rəşid Jabbar ulu Bayazitov Tatar halkının körünekli artistlerin bik ululadı, zorladı, onlarga maddi yardım da көрсетті. Şulayık biz Kul Şarif Meşitinin general direktörü Safin Fatbir Mağus uluna da özümüzün zor rahmetlerimizni bildiremiz. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlık әлі сүзне туганнар. Шул сүз белән эшкә керешкәннәр безгә кадәр җирдә торганнар. Без әллә өлгермәбез дидек, чаптык. Вакыт аз күк тыелды. Заман белән заман аймалышты, бик күп нәрсә җиргә кыелды. Чәчәк чәчсәк, билишән үсеп чыкты. Дөнья куйык дидек иңелек. Кудык, әмма тота алмадык, күңелдән качты изгелек. Алланы бар һәм бер диеп белгән бабалардан гыйбрәт аласы. Кем булсаң да халкың үткәненнән йөз чиермә адәм баласы. Калдырып тор юк бар мәшәкатең, тыңлап кара чырлар тавышын. Карап кайтыйк әйдә борынгыдан, заман белән заман кавышсын. Bugünkü konsertda Respublikamızның yaş artistlari bilan birga indi Tatar jir muzika san'atini üstürüde zor өлеш kiritgan, halkımızga tanılgan populyar artistlar da qatnaşa. Kompozitor Tataristan Respublikasının ad qazangan san'at işriklisi Ganis Sayfullin muzikası, Ruslan Daminov sözleri. Selam sizge. Sizni selamli yaş ijirchi Güliya Muhammad. Qarşılığınız hürmetli dostlar, sahnede Güliya Muhammad. Selam sizge şını yürekten abilar hem apalar. Halkımızın kıblasından yalqın tuğla qazandan. Esselamu aleyküm dostlar, tuğanlar hem kardeşler. Tataristan jirlerinden kildik jirlarga keyler. Esselamu aleyküm dostlar, tuğanlar hem kardeşler. Tataristan jirlerinden kildik jirlarga keyler. Yaşaysız mında şunday sırau min bire. Cevabında işitirmin siznin yaptığı yüzlerden. Esselamu aleyküm dostlar, tuğanlar hem kardeşler. Tataristan jirlerinden kildik jirlarga keyler. Esselamu aleyküm dostlar, tuğanlar hem kardeşler. Tataristan jirlerinden kildik jirlarga yüreklerge, kızlarga, yigitlerge mehabbet, dostluk, jillılık sizden alıp keserge. Esselamu aleyküm dostlar, tuğanlar hem kardeşler. Tataristan jirlerinden kildik jirlarga keyler. Esselamu aleyküm dostlar, tuğanlar hem kardeşler.
яшь җырчы Гөлия Мөхәммәт җырлады. Hörmətli tamaşaçılar, әле бүгенге концертта катнашучы артистлар булар гына түгел, әле анарны чакмаганнар да байтак. Hörmətli дуслар, менә чын мәгънәсендә июль ахырында, август башында, шундый матур көннәрдә республикабызга яшь артистлар белән, гомумән сәнгать осталары белән чыгып, концертлар бирү, ул безнең өчен бик тә шатлыклы бер хәл. Чөнки biz тамашачылар белән аралаштык. Артистлар үзләре бер-берсенең иҗатлары белән таныш булдылар. Дуслашып, менә шулай итеп матур гына без бүген бу зур концертларның соңгысын Казан шәһәрендә күрсәтәбез. Biz бик канагат булып, һәрбер артист бу сәяхәттән канагат булып кайтты. Моның өчен biz композитор Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, бу концертның директоры Ганнус Сайфуллинга шексез рәхмәтебезне белдерәбез. Бүгенге концертның сәнгать җитәкчесе Татарстанның халык артисты Фердинанд Гыймадиев. Халык һәм җыр, җирдә бер үк гомер, аерылмас тән һәм җан кебек. Халык барда җырлар мәңге яши, халык барда җырлар мәңгелек. Хөрмәтле дуслар, сезнең өчен әзерләнгән концертыбызны яшь җырчы Эльвира Хәсәнова дәвам итә. Йөрәгемә карый күзләре дип атала. Хамид Хөсәйнов музыкасы, Сания Әхмәтҗанова сүзләре. Күз карашыннан да ягымлырак
bilmedim Yolumda uçrar deyip yürümedim Var nazın dil ona saklagan Paylardan bilgendir yüreğim Yüreğime koray güzleri Ne gerek motorlar şul üzleri Göz karışından da yağımlırak yağımlırak Biz bit ikev degen sözleri Yüreğime koray güzleri Ne gerek motorlar şul üzleri Göz karışından da yağımlırak yağımlırak Biz bit ikev degen sözleri Göz karışından da yağımlırak yağımlırak Biz bit ikev degen sözleri Biz bit ikev degen sözleri Biz bit ikev degen sözleri Эльвира Хасанова. Рәхмәт. Популяр композитор Илфат Дәүләтшин музыкасы, Нариман Камал сүзләре «Көнләшмә». Сезне сәламли «Ягымлы яз» конкурсы лауреаты Айгөл Исмәгилева, каршы алыгыз.
Günləşmə Günləşu Qazaqlı qışını Unutayım barısın güləli Merkurim yılmayğan tesini Günləşmə Seni minnet günləşmə Günləşu zəul bəğrini Üzülüb yaratqan nazlağım Gümün var səndən də qədirli Günləşmə Seni minnet günləşmə Günləşu zəul bəğrini Üzülüb yaratqan nazlağım Gümün var səndən də qədirli Üzülüb yaratqan nazlağım Gümün var səndən də qədirli Gümün var səndən də qədirli Gümün var səndən də qədirli Яғыл яз конкурсы лауреаты Айгүл Исмәгыйлова. Сезнең алкышларыгыз ишетелми катырак чабыйга әйдәгез. Менә шулай шундый шибәр кызга шулай гына кул чабалар менә инде. Җырла җырчы ямьле таң вакытында чулпан калкып тизрәк ай батсын. Сине тыңлап гөлләр чәчкә атсын. Бөек таулар ишетеп таң калсын. Җырла җырчы сандыгачлар сине сайрауларын онытып тыңласын. Саф чишмәдән су алучы кызлар синең моңга кушылып җырласын. Сәхнәбез түрендә Татарстанның халык артисты Шамил Әхмәтҗанов. Әле Шамил абый бу көннәрдә икеләтә бәхетле булган. Ул яңа гына сиргач мишәрләре уздырган конкурс лауреаты да. Үземнең визитка булган Орча кинтердинасы. Орча якларына варым устам Орча ягыны дала устам Орча ягыны дала Орча Uzağımını
arzularım Рәхмәт. Бүгінгі концертта сізні тағын бір яш жыршы сәлемлі Салих Сайдашев конкурсы лауреаты Güzel Safina. Менә 5 концерт беріп қайттық. Тамашашылар бик яраттылар өзін. Өзінің тауышы шындай чиста, матур. Тавышлы қызыбыз біздің Güzel Safina. Рафаэль Бакиров музыкасы, Мәхмүд Хөсәйін сүзлері, Мәхәббәт yazım. Жырлый Güzel Safina. Tağım bir яңа жыр sizдің ихтибарыңызға достар. Меңне кел, Луиза Батыркаеваның жыры. Sizге барайма якынлашып жырлайық. Бақшама кірермін, гүлләр қарап ерермін. Бақшамдағы ең матур маңлы гүлні сүйермін. Гүлкәйім гүлгінім, сықланам сен ағына, маңланам шуңағына. Матур гүл арасында маңлы гүлім бір гіне, сүйер гүлім бір гіне. Меңні гүл үстіргенсің маңлы гүлләр көп болмай ол бір гінәңнің қадірін біл. Меңні гүл, яқты езің матур гүл, маңлы жырлы иттің бізні бәхетіңнің қадірін біл.
Мыңгілге қарама бір гіне деп арада Маңлы гүлнің мұңнары жүректерге тарала Бір гіне демегіз мұңлы гүлге тимегіз Даны йырақтар алсын Бұлбұллар сайрар қышлар жыр яратқан жан достар Мұңнарын ұттып алсын Меңнігіл үстіргенсің мұңлы гүллер көп болмай ол бір гінәңнің қадірін біл Меңнігіл яқты езің матур гүл мұңлы жырлы иттің бізне бәхетіңнің қадірін біл Меңнігіл қайдан аңылар Бір гіне демегіз мұңлы гүлге тимегіз Даны йырақтар алсын Бұлбұллар сайрар қышлар жыр яратқан жан бұзлар Мұңнарын ұтып алсын Меңнігіл үстіргенсің мұңлы гүллер көп болмай ол бір гінәңнің қадірін біл Меңнігіл яқты езің матур гүл мұңлы жырлы иттің бізне бәхетіңнің қадірін біл Меңнігіл үстіргенсің мұңлы гүллер көп болмай ол бір гінәңнің қадірін біл Меңнігіл яқты езің матур гүл мұңлы жырлы иттің бізне бәхетіңнің қадірін біл бәхетіңнің қадірін біл Рахмет Зиннур Нұрмұхамматов Зиннур абиға хаман шулай шат көңілі болуын тілейбіз шулай жырлар білән бізді сүйіндіріп әлі ұзақ еллар сәхнәдә шулай жырласын иде дейбіз. Гөлшира Ибатуллина музыкасы һәм сүзләре ник сөям дидең. Сезне сәламлый Азнакай кызы Гөлнара Хикмәтова. Сәмсез хайр киш бәйрәм белән. Яшьлегемдә очраткан яр, ул бит син идең. Сәре карап сулашымнан мин сөям дидең. Йөрәгемне телгәләдең, сагышка салдың.
кыштай мин ялгыз калдым. Бик зур рәхмәт. Гөлнара Хикмәтова. Кайда яшьлек, шунда сөю, кайда сөю, анда җыр. Бу яшьлекнең канатлары сөю белән җырдандыр. Еллар җитез уза китә, әйтерсең аргамаклар. Гомерләр кичәргә җитә, яшьлек биргән канатлар. Сәхнәбез түрендә Казан егетләре төркеме. Татар халык җыры күбәләкне бүләк итәләр икән алар сезгә. Төркемнең сәнгать җитәкчесе Рафаил Мәҗитов. Әйдәгез дуслар, биек клик, ял итәк! Әйдәгез бергәләп биергә рәхим итегез дуслар, бергәләп биебез. Күбәләр гөлләргә кунса гөлләр тибрәнә микән? Күбәләр гөлләргә кунса гөлләр тибрәнә микән? Улда мине сагынганда күбәләгем түгәрәгем, асылгышым сандугачым җырлап җибәрә микән? Күбәләккәй гөлгә кунган гөлдә бугашы ятты. Күбәләккәй гөлгә кунган гөлдә бугашы ятты. Минем күңелем сиңа тарта, күбәләгем түгәрәгем, асылгышым сандугачым, син бит күңелем кояшы. Минем күңелем сиңа тарта, күбәләгем түгәрәгем, асылгышым сандугачым, син бит күңелем кояшы. Salqın şişmə dügərək. Dağ astında salqın şişmə dügərək. Işıq barıb paydır idim, күбәләгем dügərəgim, asılgışım sandugaşım, əgər bulsan күбәләg. Işıq barıb paydır idim, күбәlәgem dügərəgim, asılgışım sandugaşım, əgər bulsa күбәләg. Asılgışım sandugaşım, əgər bulsa күбәlәg. Казан егетләре. Basmazsan min bassam, bas kızım epibe. Sen basmazsan min bassam, senin baskan izlerine min de giderip bassam. Senin baskan izlerine min de giderip bassam. Bas bas epibe, sen basmazsan min bassam. Bas bas epibe, sen basmazsan min bassam. Epibenin alışları aşağı bağlıymış masam. Epibenin alışlarım aşağı bağlıymış masam. Bas kızım epibe, idenlerin silkinsin. Bas kızım epibe, idenlerin silkinsin. İdenlerin silkinsin de giyiyor kumle şirkinsin. İdenlerin silkinsin de giyiyor kumle şirkinsin.
Habibe Sındır iden toktasın Sındırsam iden toktasın Giyirdiler akşasın Sındırsam iden toktasın Giyirdiler akşasın Ey Habibe Sahnede Beşire Nasirova.
Min Nursat Hülün sözləri İlsur Husnetdinov muzikası Par Qanatlar.
Бәширә Насырова. Жырладус ахәңле көйләрне, яңгырасын илләрдән илләргә, чәчәкләр чайкалсын чүлләрдә, камышлар тибрәлсен күлләрдә. Жырладус көмештәй җырыңны, юлчылар тыңласын юлларда. Шаулатып хуш исле болынны, сандугач кушылсын урманда. Хөрмәтле тамашачылар, сәхнәбез түренә үзенчәлекле тавышы белән инде күпләрегезнең күңелен яулаган җырчы Алмаз Ишмуратовны чакырабыз. Atları tuva yerde irfanatı hakkına Işırtada alıp gider dizgeninden darkına Ey ışığızı şatlarım jiti zakı buzatlarım Şaptarlarım tulparlarım aklarım kanatlarım Ey ışığızı şatlarım jiti zakı buzatlarım Şaptarlarım tulparlarım aklarım kanatlarım Yerlevge bir tıra oynap tıra atlarım Minim eli şulaklarda şabatırgan şaklarım Hey ışığızı şatlarım jiti zakı buzatlarım Şaptarlarım tulparlarım atlarım kanatlarım Hey ışığızı şatlarım jiti zakı buzatlarım Şaptarlarım tulparlarım atlarım kanatlarım Yarısıp tıra yüreklerim ırgıp tıra atlarım İleşekke ildemini atlarım kanatlarım Ey ışığızı şatlarım jiti zakı buzatlarım Şaptarlarım tulparlarım atlarım kanatlarım Hey ışığızı şatlarım jiti zakı buzatlarım Şaptarlarım tulparlarım atlarım kanatlarım Hey ışığızı şatlarım jiti zakı buzatlarım Şaptarlarım tulparlarım atlarım kanatlarım Hey ışığızı şatlarım jiti zakı buzatlarım Şaptarlarım tulparlarım atlarım kanatlarım Şaptarlarım tulparlarım atlarım kanatlarım Atlarım kanatlarım Yarşallı şəhərindən Almaz İşmuratov. Hürmetli tamaşaçılar, bugün stadionдағы konsertның төп спонсоры Интермобиль акционерлік жәмғиятының генерал директоры Сахапов Илгиз Ғимас улы. Аңа шен көңілді рахмет.
bizning менә шушы артистларның бәйрәменә матди ярдәм күрсәткәне өчен бик зур рәхмәт. Хәзер Мөхтәр Минһаҗев музыкасы, Илиза Гариф сүзләренә язылган җыр яңгырый. Бу җырны башкара Гөлия Мөхәммәд. Сине уйлап. Гөлия Мөхәммәд. Бик зур рәхмәт, Гөлия, бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге концертта безнең иң яшь башкаручы. Без аңа киләчәктә катлаулы сәнгать юлында зур уңышлар телибез. Аның биюче булып безнең халкыбызга хезмәт итүен телибез. Сезне иң яшь биюче сәламли. Ул кыз Гөлшат Гыймадиева. Әйдәгез аңа уңышлар телик. Без михрибанлы булып аңа уңышлар телик. Татар кызы биюе Гөлшат Гыймадиева.
Гөлшат Гыймадиева һәм сезнең алкышларыгыз. Әйдәгез, фестивальнең иң яшь катнашучысын алкышлыйк әле. Гөлшат Гыймадиева. Әйдәгез, кул җавап торыйк әле матур итеп. Гөлшат Басай. Гөлшат Гыймадиева. Рәхмәт Гөлшат, рәхмәт сиңа алкышлар ишетәсеңме? Гөлшат Гыймадиева, молодец Гөлшат. Җырда аһәң, фәндә гыйльми ачыш, йолдызларда сер инде. Бу йолдызлы кичләр күсләремә бигрәк инде матур күренде. Җыр җирлегем булган серле дөньям күз алдыннан мәңге югалмас. Тәбрикләдем җирне җыр агышы, йолдызларга кадәр юл алгач. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Кол Шәриф мәчете фондына багышланган концертыбызны яшь җырчы Рауил Галиев дәвам итә. Рауил әле ул менә күптән түгел генә Сергач районы Камкино авылында уздырылган конкурс лауреаты да. Asılda yassız gırıp Şiller Vadaşkan mehabbet yürü Vadaşkan mehabbet yürü Berilip yasuğalar Şiller Vadaşkan mehabbet yürü Vadaşkan mehabbet yürü Berilip yasuğalar Vadaşkan mehabbet yürü Vadaşkan mehabbet yürü Berilip yasuğalar Berilip yasuğalar Хәзер сезнең игътибарыгызга Гансабуй Сайфуллинның Фәнис Яруллин сүзләренә язган җырын тәкъдим итәм. Әллә күрешәбез, әллә юк.
düşkən qayğı şatlықlarını Әлі бөлішәбіз, әлі юқ Ұзат инде ұзат, қайта алмам ұзақ Әлі көрішәбіз, әлі юқ Ұзат инде ұзат, қайта алмам ұзақ Әлі көрішәбіз, әлі юқ Бала вақыттағы хыялларға Әлі ирішәбіз, әлі юқ Үрлер күті алда, нилер күті анда Әлі көрішәбіз, әлі юқ Үрлер күті алда, нилер күті анда Әлі көрішәбіз, әлі юқ Бізге деген қырыс язмыш білән Әлі келішәбіз, әлі юқ Қолда жылың қала, юлда жырым қала Әлі көрішәбіз, әлі юқ Қолда жылың қала, юлда жырым қала Әлі көрішәбіз, әлі юқ Қолда жылың қала, юлда жырым қала Әлі көрішәбіз, әлі юқ Әлі көрішәбіз, әлі юқ Зур рахмет Резиля Шарафиева. Хөрмәтле тамашачылар, Кыз Шәриф фондына багышланган хәйрия концертыбызны дәвам итәбез. Һәм сезнең алдыгызга, сезнең хозурыгызга яшь һәм шибәр кызларыбыз Фәридә Алсу дуэтын чакырабыз. Әлеге кызлар инде бик күп фестивальләрдә лауреатлар булып кайттылар. Шулай алар Италия тамашачысын да гаҗәпләндерде инде. Әле менә күптән түгел генә Сергаш районы Каменка авылында уздырылган конкурс лауреатлары да алар. Рәхим итегез, кызлар. Сәхнәдә Фәридә Алсу дуэты һәм алар сезнең игътибарыгызга Зиннур Сафиуллин сүзләренә иҗат ителгән Туган яр дигән җырны башкаралар. Яталар, шишмәләр ярлардан салкынлы
хәзер сезгә тәкъдим итәчәк җырыбыз да «Яратам мин» дип атала. Аны сезнең игътибарыгызга Нуретдин тәкъдим итә. Рәхим ит, Нуретдин. Габдразак Мингалиев кие, Ильяс Гарипов сүзләре. Безнең Нуретдинга булыша, Фәридә Алсу дуэты. Без кул чабып торабыз. Ла-пара-па-па-ра-па, ла-пара-па-па-ра-па. Ла-пара-па-па-ра-па, ла-пара-па-па-ра-па. Yaratamı dim, meselep tatım izlerinden. Yaratamı dim, aşağınalı sözlerime. Kulağına bir de alma, yüreğe yara salma. Suyu digen bakşada, bezike sanı duvaşla. Kulağına bir de alma, yüreğe yara salma. Suyu digen bakşada, bezike sanı duvaşla. Ла-пара-па-па-ра-па, ла-пара-па-па-ра-па. Ла-пара-па-па-ра-па, ла-пара-па-па-ра-па. Yaratamı dim, endeşli senin igegine. Yaşırmezsen parasını, düşünürsün süyüme. Kulağına bir de alma, yüreğe yara salma. Suyu digen bakşada, bezike sanı duvaşla. Kulağına bir de alma, yüreğe yara salma. Suyu digen bakşada, bezike sanı duvaşla. Kızlar, başlarını mı yaradım iken kubra? Feride, sineme, Alsu, sineme. Nurettin Fatım'ın var bir dinlesiyle. Satmayın de. Yaratamı dim, aşağınalı sözlerime. Kusirpe bir kuzilerime, uşak yanar yüreğinde. Kulağına bir de alma, yüreğe yara salma. Suyu digen bakşada, bezike sanı duvaşla. Kulağına bir de alma, yüreğe yara salma. Suyu digen bakşada, bezike sanı duvaşla. Bezike sandu aşıla, bezike sandu aşıla. Feride, Alsu. Biz rahmet, hürmetli dostlar. Әлі сіз еш қыздарға, еш ханымдарға бағыштап жазған жыр ешіттіңіз. Қазір мен сіздің игътибарыңызға тағын бір жыр тәқдим етесім келе. Өзлерінің үзгеленіп, мәхәббәтләрен күткән қыздарға бағышлап yazған жырыбызны Харас Аюп сөзләре «Үзгәләнмә, миләш». Түрендә миләш, илләҗилләр тигәч, тәрәзәгә карап кызара. Үзгәләнмә миләш, булшы якын сердәш, мәхәббәтен көткән кызларга. Үзгәләнмә миләш, булшы якын сердәш, мәхәббәтен көткән кызларга. Көзіңі деме, башқа яңы иде, Yürekleren tağla gündesin
Әйтмә таң җиленә, үди күзеңә генә, ятлар бүрек сизә күрмәсен. Әйтмә таң җиленә, үди күзеңә генә, ятлар бүрек сизә күрмәсен. Түрендә миләш, авыл берни белмәс, ни кызарган былай демәсәләр. Яшерен яна, улы булып кала, әллә кызлар, әллә миләшләр. Яшерен яна, улы булып кала, әллә кызлар, әллә миләшләр. Yakın sırdaş, məhəbbətin gütkən qızlar var. Üzgələmə miləş, bu yakın sırdaş, məhəbbətin gütkən qızlar var. Əytmə tan jilinə, bildi güzəl yenə, yatlar bürük sizə görməsin. Əytmə tan jilinə, bildi güzəl yenə, yatlar bürük sizə görməsin. Yaşlı yana, qulum bulğab qala, əllə qızlar, əllə miləşlər. Yaşlı yana, qulum bulğab qala, əllə qızlar, əllə miləşlər. Əllə qızlar, əllə miləşlər. Əllə qızlar, əllə miləşlər. Bek zor rahmat. Nuruddin, bek zor rahmat, hürmetli tamaşaçılar. Urmay Muңы 98 konkursu laureatı, Şallı Bılbılı 98 konkursu laureatı, Lilya Mullağaliyeva sahnede karşı alığız.
Hörmətli tamaşaçılar, səhnəmiz türünə Feyruzə Sibğatulinanı çağırırıq. Ул сезгә Фирдәүс әхлия сүзләренә Зөфәр Хәйретдинов иҗат иткән күңелләрне сөю җылыта дигән җыр бүләк итә. Ышрашырбыз bir zaman. Jigitler, kızlar, uyalıp oturmağız. Biyigiz. Durmuş yollarında, aman oylarında, sihri qaraş nurlu yüzlerin. Yürekmin qat yandı, ukinishga qoldi, aytilmagan nozlı sözlerim. Seni suyam canım, sen bitol sultanım, sog'nularıma yo'qshama. Ko'pmi sog'ish borin, kuyli yurak zorin, ko'ngil qillarimdan ming tomon.
Минем язмышымда шулай язган ахыры күрәсең. Сине сөям җаным, син бит алсу таңым, сагынуларыма юк чама. Күпме сагыш барын, кили йөрәк зарын, күңел кылларынан моңтама. Гел сине сагынып, байыгып зарыгып, йөрүләре икән бик яман. Янып киеп беткәч, яшьлек үтеп киткәч, очрашырбыз бәлки бер заман. Сине сөям җаным, син бит алсу таңым, сагынуларыма юк чама. Күпме сагыш барын, кили йөрәк зарын, күңел кылларынан моңтама. Сине сөям җаным, син бит алсу таңым, сагынуларыма юк чама. Күпме сагыш барын, кили йөрәк зарын, күңел кылларынан моңтама. Сине сөям җаным, син бит алсу таңым, сагынуларыма юк чама. Күпме сагыш барын, кили йөрәк зарын, күңел кылларынан моңтама. Күңел кылларынан моңтама. Күңел кылларынан моңтама. Dur рәхмәт. Эльвира Хәйруллина. Һәм сезнең алкышларыгыз. Якын дуслар, газиз кан кардәшләр, язмыш безнең бергә тинәлгән. Җырларыбыз изге теләк булып, күчеп йөрсен телдән телләргә. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге бәйрәм концертыбызда, Кол Шәриф мәчете фондына багышланган хәйрия концертыбызда танылган җырчыларыбызның булуы күңелебезне тагын да сөендерә. Сәхнәбез түренә шуларның берсен, Татарстанның ат казанган артисты Гөлдания Хәйруллинаны чакырабыз. Хәзер инде менә миңа да салкынча, сезгә дә мөгаен салкынчадыр, чөнки кич белән инде суыта да башлады. Бер җылынып алырга, сезгә таныш булган җырымны башкарасым килә. Юлай Үзәнбаев язган җырыбыз Бию такмаклары. Әйдәгез бер биегәле, ялып утырмагыз. Тыпыр-тыпыр bir basmağaç büyük kullanıyor. Tıpırdatıp bir basmağaç büyük kullanıyor. Yüreğimde yandırmağaç suyu kullanıyor. Yüreğimde
Yüreğimi yandırmağa suyu kullanmıyor. Koydur dertleyim, koydur dertleyim, koydur dertleyim, koydur dertleyim. Merhaba. Eydele basna yukarı, eydele basna yukarı. Oynap gülüp zırlayıp kumul aşağı yukarı. Oynap gülüp zırlayıp kumul aşağı yukarı. Koydur dertleyim, koydur dertleyim, koydur dertleyim, koydur dertleyim. Biyeyde ayaklarım kalmasın. Biyeyde ayaklarım kalmasın. Ayaklarım taslatasın, uzun işe kalmasın. Ayaklarım taslatasın, uzun işe kalmasın. Koydur dertleyim, koydur dertleyim, koydur dertleyim, koydur dertleyim. Şiver kızlar arasında irilen o yaramay. Şiver kızlar arasında irilen o yaramay. Kızlı kızlar irilerge eğlenip de koramay. Kızlı kızlar irilerge eğlenip de koramay. Koydur dertleyim, koydur dertleyim, koydur dertleyim, koydur dertleyim. Berrengini yaşıklarga matırlap tuturalar. Berrengini yaşıklarga matırlap tuturalar. Oyak giyimler jelebimi yuturalar. Oyak giyimler jelebimi yuturalar. Koydur dertleyim, koydur dertleyim, koydur dertleyim, koydur dertleyim. Tıpır tıpır bir basmağa suyu kullanmıyor. Tıpırdatıp bir basmağa suyu kullanmıyor. Yüreğimi yandırmağa suyu kullanmıyor. Yüreğimi yandırmağa suyu kullanmıyor. Koydur dertleyim, 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 koydur dertleyim. Zor rahmet dostlar, kelesi şıraflara kadar. Güldaniya Hayrulina, bek zor rahmet. Güldaniyaga kuşanıp en eybet büyüşe menimçe Aydar Şihapov buldu. Bek matur biyedi, malades. Bek eybet biyettin Güldaniya, rahmet. Hazır hürmeli tamaşaçılar, sizge bir jır takdim etemiz. Garap kızı jırı, garap kızı turunda, matur kız turunda, şiber kız turunda. Ol kızının ismi Jinnuni deb atala. Jinnuni. Bu jırını başkara Tataristan Respublikasının at kazanan artisti Asaf Valiyev.
Can ventruni Jeklajia Can bilfi Ijiainia O jinnuni Yankuni kapluni O jinnuni Yankuni bluni Can ventruni Jeklajia Can bilfi Ijiainia Can ventruni Jeklajia Can bilfi Ijiainia O jinnuni Yankuni kapluni O jinnuni Yankuni bluni O jinnuni Yankuni kapluni O jinnuni Yankuni bluni صبر كل صبر عياي بس صبر نفسي دني فواني قال الصبر كل صبر عياي بس صبر نفسي دني فواني او جنوني ينكوني قبلني او جنوني ينكوني بلوني قال الصبر كل صبر عياني بس صبر نفسي دني فواني قال الصبر كل صبر عياني بس صبر نفسي دني فواني او جنوني ينكوني قبلني اي جنوني ينكوني بلوني او جنوني ينكوني قبلني O jinnuni yankuni bluni Hey hey O jinnuni yankuni kapluni ay jinnuni yankuni bluni O jinnuni yankuni kapluni O jinnuni yankuni bluni O jinnuni nukuni bluni Rahmat. Sizning uchun yangi jir Yashirmasin ko'zlaringni. Chulpan Zinatulina muzikasi. Sıklanısınlar kuzlerin parasına
şatlığında mılında yıldızlar kıyınsın hele gözlerinden nurunda yıldızlar kıyınsın hele gözlerinden nurunda yaşırmasın gözlerini Yaşırmasın gözlerini kırpıdın arasına sırlıdınlar sıklanasınlar gözlerin arasına sırlıdınlar sıklanasınlar gözlerin arasına Yaşırmasın gözlerini yaşırmasın gözlerini yaşırmasın gözlerini yaşırmasın gözlerini Hey! Şallap tıra, gürlep tıra, diskoteka maydanı Diskotekada tuvadır mehabbetinin kaynarı Diskoteka, diskoteka kumnili Kuruşi gelip bağırım, irtegemi bugünü diskoteka kumnili Kuruşi gelip bağırım, irtegemi bugünü Kuruşi gelip bağırım, irtegemi bugünü Hey! Sağnulardan darularını saklıyorlar aptekada Sigenini bir savunsan kuruş diskotekada Diskoteka kumnili Kuruşi gelip bağırım, irtegemi bugünü diskoteka kumnili Kuruşi gelip bağırım, irtegemi bugünü Kuruşi gelip bağırım, irtegemi bugünü Hey! Bayram bilan Sinde biyim, inde biyim, eyleyke yarışayım Kunillerim sin atıştı, eyleyirkem tanışayım Diskoteka kunille Kuruşi gelip bağırım, irtegemi bugünü diskoteka kunille Kuruşi gelip bağırım, irtegemi bugünü Kuruşi gelip bağırım, irtegemi bugünü Hey!
қалсиып қал. Дискотека, дискотека көңілі. Көрішігілі бәғірім, ертегімі бүгінгі. Дискотека, дискотека көңілі. Көрішігілі бәғірім, ертегімі бүгінгі. Көрішігілі бәғірім, ертегімі бүгінгі. Эй! Дискотека! Диско. Асаф Валиев, Татарстанның атқазанған жержесі Асаф Валиев. Hürmetli tamaşaçılar, hazır min mikrofonunu Kıl Şerif Mescidinin general direktörü Safin Fatbir Mağus uluna birem. Hürmetli konaklar, sizin karşınızda bugün günde Kıl Şerif'nin 4 manarası hazır bizelip tura indi. Bu iş bir yıl yarım sonrarak başlangan idi. Sizin yardımınızda, halkımız yardımında, bizim prezidentimiz kul astında, hükümetimiz, devletimiz kul astında bu işler büyük uğraşlı bara. Bugün sizin isminizden, halkımız isminden, mine bu Kıl Şerif Meştin tüge buluşuda indi 3 yıl boyu, jeyler boyu, kışlar boyu, matur konsertler koyup yürgen, sizin karşınızda durgan bizden güzel, tanatlı şiber jigitlerimizge, kızlarımızga Kıl Şerif Meşti Fonundan isminden zor rahmetimi bildirem. Onların barısında uğraşlar tileyim. Onların jetekçisi, kompozitörümüz Ganis Hamitoviç Sayfulin, sizge тоже büyük zor rahmetimi aytasım kile. Jetekçisilerin Ferdinand Gimadiyevka. Büyük zor rahmet barığızga da isen sağ bolığız, yanga görüşkenlerge kadar. Hürmetli tamaşaçılar, 7 avgustda Tüben Novgorod'ның Sergaç rayonu Kamka avulunda bulup uzgan jir bәйгесендә жеңіп шыққан Flora Süleymanova Шкода жеңіл машинасы белән бүләкләнде. Зөһрә Сахабиева Жигули жеңіл машина белән бүләкләнде. İlham Şakirovның сәламәтлеген саклау һәм ныгыту өчен maddi yardım күрсәтелде. Һәм бик күп кенә артистларыбыз, җырчыларыбыз бүләкләргә лаеклы булды. Хөрмәтле дуслар, Камкада үткәрелгән җыр бәйгесенә композитор Ганис Сайфуллин Элиза Гариф сүзләренә Камкада җыр бәйгесе дигән махсус яңа җыр язды. Biz sizge bu jırını takdim iterge bulduk. Şulay ittirip Kamkada jır bәйгесе, kompozitör Ganis Sayfullin muzikası, Eliza Garif sözleri. Kamkavlı urnaşkan ol Мәскәү Казан arasında, анда яши güzel kızlar Bahadirday irleri. Jır bәйгесе, jır bәйгесе, jır bәйгесе Kamkada, күңелләрдә мәңге калыр бик күп кенә Русада. Күңелләрдә мәңге калыр бик күп кенә Русада. Сыргач ягы тартып тора Рәсәйдәге татарны, җыр бәйгесе
манарасын күрсәң, изге ойға тиңнәрлек. Жыр бәйгесі, жыр бәйгесі, жыр бәйгесі Камкада, күңелләрдә мәңгі қалыр бик күп көннәр усада. Күңелләрдә мәңгі қалыр бик күп көннәр усада. Туңған халық, булган халық, Мәскәү Нижгар яклары, ашык йөзле, зур йөрәкле, җырлы моңлы Камкалы. Җыр бәйгесе, җыр бәйгесе, җыр бәйгесе Камкада, күңелләрдә мәңге калыр бик күп көннәр усада. Күңелләрдә мәңге калыр бик күп көннәр усада. Җыр бәйгесе, җыр бәйгесе, җыр бәйгесе Камкада.